itu tetap sah sholat Jumatnya ketika dia sholat Jumat. Iya. Iya kakak mawat tuh taloki mah Jumat. Tadi aja toko yolo nasak naruane monro. Iya tuh makanya jalan dan narekong ke masjid dua tingkat, dua lantai. Ambil lantai duanya jamaah perempuan, lantai bawahnya jamaah laki-laki. Iya, loki maju mabu supaya lega dosa. Pamakai ke dosa nama kunri. Terutama rok boleh kue timuna. Cepat ya gapagan. Dito kago kue. Iya, bisa tiyak makunri mananla. Kena ka makunri maniti timulasi na pananamalan natin. Apa marinang minakka. Dito ka marinang maniti timulasi na. Ya tosi itu komompa itimulasi na dari setaro rahasia. Yan ang kamakun rin mong patimulasi na paajalalo tapodangin rahasia. Dia nule mabanis iban nito. Ya kung podangin makadagin po yung rahasia. Nasa yan nawan nito nasa. Bagi mo diro po na yan. Mapadi umong lupo din aram na pawi. Makanya waktu na malaikat dapuran na lista, bocor rahasia gara-gara makundai. Magay apa si pulung miro pemukanya Yahudi rapa agar apanya? Baja Muhammad dikepung, kemudian kita serang, dibunuh. Wah, ini dibunuh na lista. Rapa pemukanya Yahudi, pagkisang na rapa, tengah berni. Subuh pa nila paja. Rewa ipole rapa. Nasa di bailena, nasi di pemuka Yahudi. Dia natinro bailena, maraja bata-bata. Apa pernah dumpai bailena? Kilo boleh. Nasa rahasia. Apa makanya sering apa aja ke pawi. Jangan sampaikan ke istri, jangan sampaikan ke orang lain. Pokoknya rahasia. Jadi yun na bapak rewa tapi hidupnya ku bailena nasa kilo boleh. Nasa rahasia. Nasa iya niya ucecay. Salay bola takaban isu panina karewa na rahasia aga memang. Wah dito ko ba yun nakas. Terbas sama kada aja pi mo paulina rahasia. Ano boleh kira pak maaja gare melo Yuno Muhammad. Kalau makiro kreya rahasia na nasanya. Sisan na subuh lo masasa. Si ba masasa si ba na nakap dinasay. Ang rahasia. Mereka rahasia sebenarnya masa rahasia aja Pauli nele gale Yuno Muhammad wa mitema so dia rahasia na saya rewa iyo na si mana masa sama ada prosesa na runti bali bola na masarin nuli na saya angka rahasia jadi ya kung kagak kadena mi pau pa aja lalu tapunagi makun reyo tapi ya kung kagak melo ipau na melo kitalai aja na takibo undangan makun rayban na tapunak napatapunak kada rahasia yung resto niya tidak tahu. Iya tadi dia coba apa tuh benranya di iya makomiti makun ray itu kasih nasabakan napiti tapos sana mga ngameman iya tom hawa ya ko arwani Adam tom Adam tatutu timun na bulak matana. Makanya Tuhan ini dapat kita bagi maupun. Iya makunre itu hawa manganga. Magalak manana na magalak mandre. Itu namanya kowe. Masuk kasih makunre macam apa yang? Iya. Hujan kan. Lagi. Ya kau bosi aja nih. Iya. Kemudian upasangi makada ini kuncinya Pak Bu. Ya komelo kilolongan syafaat na dito na salawat. Iya ro salawat ibu tapi kay bawah nih. Iya ko makanja si Sabbu lalan na siwanya salawat Jibril. Salawat Jibril ta si Sabbu. Satu hari satu malam. Ya benar sallallahu alaihi Muhammad. Tapi aja terpakai di lodong. Wani Jumati asam paja sunnah hajaki napa salawat si Sabbu napa milodong. Insyaallah. Mustajab itu. Ya kung kabola ibangon na siya jadi siya selesai dia may sidapi dali tabacang ni salawat kasi setiap malam wani Jumati tay lodong sempoyang idali ta supaya wadi gipataro pambangunan. Ya kung katana melo ibalong na siya tarala ya matutipat
Ang kauto tamelo tabalo na siya tarala ya matuti pake. Kung kajanda siya tarala ya matu. Kumelo mopi. Kumelo mopi. Pagkato itu janda siya ni makanya malakai. Makanya ia komate lakai ta. Ia komate baineta ang katupat doon na paguro na nabita. Aja tak kalabawang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tandagi sandala baca inna lillahi. Tandagi motoro baca inna lillahi. Tandagi ulawat baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dianjurkan. Aja nak kena tahu mati bagi baca inna lillahi deh. Namo sandala kami tanding. Namo ulawat tanding. Akalaki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati baineta baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi sambungi ang kapadongan na Allahumma ajurna fi musibatina hadha. Iko tatulayan nga yan lebih makanja inanya. Nih. Kung kabaineta panana kana siapa zaman na atau lima pakire-kire akarani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibatina tatulayan nga lebih makanja inanya. Iya. Pamatengan ni dianjurkan. Iya na to nagpaguro na bisa ko Ummu Salmah, Indo Salmah. Waktu na mate ambo Salmah. Siya daw muro na naipugay na ko na bisa. 60 na taon. Janda 60 na taon umuro na naipugay na ko na bisa. Iya to pa daw ni paguro ni. Allahumma ajurna fi musibatina hadha. Iya, ya ko dinawid sa nalatay na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibat. Po tatulaya nga ya lebih makanya na ya talahi. Makiro. Iya, berikan yang lebih baik dari apa musibah yang menimpaku. Makuan itu situngan na. Jadi itu kuncinya Pak Dogang. Jadi banyak berdoa. Tapi kan nilodo. Aja tak makut tu nilodo. Atau lagi di makundaye. Magampang kita di madota. Ya kong ka masalah ilodongi. Aja di pertama ko Facebook eh. Makiwas saya itu menyesali. Ternyata kau begitu tidak seperti dulu lagi. Katanya sayang tapi sudah tidak. Kenapa makin hadis manis sepadi bulan? Kenapa malah gambar alope-lope pecah? Yan ang kanaduda. Macigaw langsung makomeng. Sabar saya. Ini yang bahaya sekali. Ternyata dia rone mapata sila-sila makukoy na mo makulay. Banyak wanita yang selingkuh bukan karena suami. Mega. Makanya dia kitoki dia rone. Tantangan sekarang. Nasabak magay, ia mematuto ia sang masih lelaki masih lebayine ang kami mato masana niya tu. Ia ko saya baca dalam dalam hikmah itu 7 tahun. 10 tahun, 20 tahun, 22 tahun na, 32 tahun, kemudian 41 tahun. Oku itu mundur. Iya. Jadi makanya puber kedua, tadinya puber kedua kalipatan. Iya. Pitung makanya akikah 7 hari. 7 tahun suruh sholat. 10 tahun pukul kalau tidak sholat karena menghadapi tahun 7 ketiga, 14, 7 kedua. Nanti 21 suruh menikah. Kau dia nabot tinggal kau 20 si dia tu 20 rua dia kumusuri mak bayi ko 20 rua lah tu 30 mak tanga. Dia kirampian yang nyak bayi yang mama ko bami. Temak kada tu iya temak kada tu ide. Mama ko bami karena keinginannya menikah hilang. Nanti 41 ke atas mubah temang. Makanya namo iro prebotin itu boti temang. Ukon itu terjaga itu ngalakai tak umur 40. Asaba ok itu madari kedo salah, madari itu salah kedo. Iya. Tapi tajaga ibu iba ulun na ya si ulun na ya wae. Jagai ulun na ya si aja nak kita, jagai ulun na ya wae aja nak tama-tama. Kebahannya. Iya, artinya perbaiki meluki di makun raya. Aja nak kalau mau tinggal macam cantik, kemudian bulan ada kamu deh. Timun nama sudah apa di kemudian boleh. Kalau kalian aja kan penuh. Lo jupan dari pangku warungnya apa mas kita petama, tapi makan apa warungnya pesan apa kita? Agar langsung sama kaji makan rena bayi itu. Pak makan ini mah tahu nama sudah apa timun.
tantara dari lokilo na pintere napaki majama tabawi liman na tasapu-sapu palit-palit napaki senyum manis napaki makada selama di sayang mo tajam itu rewat denan lupa iki ya kung kay pole lansu tadupay tabawi liman na tasure tu dan apa tanay apa ko bikin kaki sayang kopi teh atau air putih manya-manyawana yan na pulay palit na kamoy pala napatabaw sarat na kada istirahat makisayang ko bikin kaki dulu makanan manya-manyawana yung ko de penalat tu de penatura mati tulang kue kosre tulang kue mati tu tidak pun awe molotone buntu wesele an kue mana tu punda de penatura laki yang sakit pulih mau nak kota diri kota ibu nggak masih bisa kembali kue sama nama ini na cowok wartawan dito kayo ko tapi kami todo katani lakay makain paraluitan na ibu kami todo katani ng kalakay satu-satu din lakay maki itu makanya baca surayasi kami todo yung pasang makaret itu makunre pak makaret di zaman na bayangkan dia pernah subuh na jama pangaso majama, arele majama, wani majama, baka matindro ija mamoki. Iya, orang ini makura itu. Jadi aja patanya kok kalale tatale ni makura nale na makatani. Pagka to tulasan na makura ye. Namogan na gibalanca na kodega di saldo na katani din met tananatin. Ni makuti ha. Iya. Jadi makanya saya wasiatkan, emosinya wasak, tek 5 ton. Allahumma sholli. Allahumma Hujan baca. Saya lanjut. Jadi kuncinya baru apakah jadi servis nalakaita ini ronele kasih sayang ke istri supaya mambaraka itu dongata. Nah sabayan ng kaarawan niya na makaya mo papugin na loko makunray na sakiya insyaAllah malumo dali na tapi bu upasangi walingi waktu milodo makaya ada ang katuwan to makaya yung milodo na reko sujumpa capura ko sampayang aja na lampakang ilila at toati na bawang ipake na patumilodo insyaAllah tembus yan ya kung kaanak ta ada doa juga saya sering ajarkan. Pakai doa Ismul Azam. Kabacai Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kapan? Depa. Ya kodeta apalai iya beta baca. Ada itu doa salawat. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Itu apa Muhammad. Kode apa lagi? Ya nanti kita baca. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, astaghithni bi rahmatika ya Allah. Apa lagi? Wah, sumili mo makundutungan. Usaha kami itu yang kita minta. Iyarola pertama Ismul Azam asalnya. Iyaro salawat disebut salawat Ismul Azam. Iyaro kedua Asmaul Husna, tapi itu pembuka pintu lagi. Iya ko igabungkan ni talu-talu na makanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis ya Allah. Ilodonnya apa lagi? Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma hawa alaina wa la alaina Allahumma hawa alaina wa la alaina. Baru dibaca tambat tiada adil ahadu wa takumah dengan kumal huwa maqasad saya selana ransa talaqom ratu hamalatan hatap tinggi jahablim. Itu nareko angka acara makona musik itu yang dibaca.
Jadi kau mapak tinggi, kau malungi makor kemudian hujan baca itu. Ya. Allahumma hawalaina wala alaina. Kita baca kata lu kemudian tabat tiada. Supaya kalau hujan itu tidak membawa berkah maka dia akan digeser. Tetap hujan, kemudian setelah itu sekitar 5 menit digeser, dipindahkan. Jadi tidak akan turun dulu di situ. Nah, ia dibaca. Apa lagi? Dia topan. Awe. Dia tuh kata digang. Iya, itu dibaca, Bu. Jadi baca bisa dibaca sholawat istighosah ya boleh tasubawani ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits ya Allah. Kemudian baca Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Baru dibaca tabat tiada. Iya. 3 kali atau 4 kali. Ada ulama cukup 1 kali, tapi bagusnya 3 kali. Kemudian kita melihat ke hujan. Insya Allah kalau hujan itu tidak membawa berkah dia akan bergeser. Tapi kalau hujan itu membawa berkah maka dia akan tetap turun. Ini tuh nak kada ya kok pakuli barakah aja dapat deh. Tapi ya kau deto tak pelesiran aja. Itu yang dibaca kalau mau bikin acara. Miki mapak bunti, miki maga merasa takut gangguan. Ajar tak Sandro. Malah si Sandro na pemala liling nasa majung pala lumpat dia tu lilingnya. Napat dia tu pak jenangnya. Bos itu mau main muru itu dijaga mirip gini rasa. Pedih kami sih. Pedih. Nasi sakit. Ya benar loh. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya. Apa itu? Boleh buat apa lagi? Kamu pernah rakyat tahu ya. Kemudian, acuri nabita agana kesehariannya. Pakuban nih boy. Amalan maponco na wala niya salawa ona minimal 1,000 tuloy mo ya ko dito tuloy sirato na sirato yang kedua usahakan nyo pasidaka ka aseso ya sa nyo pasidaka bukan impak ya ko daga diwad di tasumbangan tilodongan ni pada tarupataw tilodongi Pak Camat tilodongi Pak Lurah puta paling ya disiga kasi Pak Camat untuk menjalankan tugasnya. Po tapas salama ya si nataweh tapas salama tapas sempu yang idale na talingi atanang at tawo kampung tapi belay po di sini na musibay pasidaka ya lo sedekah doa bukan impak mereka pamilodongan jadi asidaka ki lalu nasasay maka daw maragi itu sas Dewi sawab mapalaya tu padongan pakubannya akadamani Allahumma ghafir li ummati Muhammad Allahumma arham ummat Muhammad Allahumma astur ummat Muhammad Allahumma jabur ummat Muhammad Allahumma aslih ummat Muhammad Allahumma farrij ummat Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Ipot ada pun sini nomor Nabi Muhammad. Ipot tamasiwi umat Nabi Muhammad. Ipot talingi tenangan umat Nabi Muhammad. Ipot talingi napatakator umat Nabi Muhammad. Ipot tapasalamat umat Nabi Muhammad. Ipot talingi derajat kemuliaan umat Nabi Muhammad. Ini nipuang pamasir. Makanya ginaro kami na magapa. Ya kundi sama basarai. Abi carogi bani. Tapasalamat sini umat Nabi Muhammad po. Tada po ng sini na dosa umat Nabi Muhammad. Alingi salamat umat Nabi Muhammad. Kuani ro. Ya kumapun cukup ya karena bagi ko tapas salama isinin na atamu. Ya ko yung parodetis sa matibawan. Iya, paponco itu ya ro. Jadi ngerangi salawa kemudian pasidakah. Iya ko tulay berimpak asumbang namun 2 sabun. Ya ko masumbangi elodongi po tapak baraka ya sumbaga ko nawat di manca di papasalama ino akhirat tapak baraka ko jadi jatuh. Ilodongi. Kemudian ada sih istighfar. Astagfirullahaladzim. Namo kasih ratu. Tapi aku tahu malu makanya aku ngegay supaya tak buka pintu-pintu dale. Ya ronak ngarai ciala aku pegang istighfar tak supaya laku masih ya. Enggak maka daga doa pak buka parakusa aja na doa pak buka parakusa wala ni kasurban ni pakanjaki salawa na si istighfar na pamoto aja na matangga di ele.
Yan ang kananara tapi sa tanga na peruan na diyo ay machoy ito na palaku. Iya, surat Dio maile alena buka pintu na baca salawat, na baca waduha, na banyak membaca surah Al-Insyirah. Insyaallah. Ilodong. Kemudian agapi. Yan ang magampang. Yan ang paling magampang. Pura na istighfar pura tonyo na salawat pura tonyo pasidakat. Paling magampang. At kita jangan ada dendam. Ada kebencian. Iya, Pak angkat tuh tahu Pak rajin lo beragama tapi tidak beli bulan ini usi cocok. Tapi angkat anak kapu isi di lo ini masam pajak. Tapi ya kau tahu peraji masam pajak, nah dia nak makan jampena berarti dia nak khusyuk masam pajak. Karena khusyuk dalam sholat itu yang merubah akhlak. Jadi nak mode nak malampi sampajak itu khusyuk moi. Makanya kebiasa jamaah aku pada macam malah sila deh aku masam pajak nasam. Opo manustas, iya ko matanga ka naganggo ka setan. Yo opo ko malasi ka napay day ganggo ka sa lasay. Poko na Allah Akbar subhanallah. Sabi Allah liman Allahu Akbar. Poko na bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah balik ko di poko na napay nelo ganggo ka sa lasay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maga. Meron po. Nakagatuchi di pandaman. Nasa iya kumondro ka na tulimang kalimang lago-lago. Sorry, napanya tuh yang kasih sele-sele. Ya foto ni kapang pay pakato pwede nawa di malampela ka katoban. Pacarama dito nawa di malampela de carama. Kakaroon dun sa uli. Ayo kalam wallahu mabikila pa. Assalamualaikum.